Bismillahirrahmanirrahim. Hamdai tursanain kutam vemun ilaha amunalame misalava lobuati vikau habiba. Midam Felix Sheffer Mehman insaf lobikrava insafir fandiyaron wardagen tibem hazirin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade gawmeke minuan karamsko dakkade emme varga nishaniki e gawmeke dida gom graitun ezide kurunisko adaba adakurni editaake muhimmukamu medu algon wahagadakan jefa mawluaki diwe dida munitani me mawluwa ade diwe didan emme furta munide wahagaki miniwan kamaki hitan eri gotaka ulume nune tiya kudinavves miniwan kan onnani timannage dekan dandiga essifa wafadai dini gotunna qanuni godon kantattike mana kurivigenne mikan gabu nukuranama tiya kudin muldirun halakwin gadane ade denkon wahaketto demme bodani me qawmaki aguri patawun take leya furanen gurbameke tiya kudina hame genstifawa qawmeke ehenkamun tiya kome kujakivis me qawma diinu gahaguga furanen gurmawa kere dariwarka washe ade miyaeko den diwejita munadani eku veri washe tadu veri washe kuri mago odan kuri addashe dekuna otura fei kangenuwa tirume watana hoda deshe mifada guri wahakatiga mafahu demmi bunadani evves muhim wahake ade adwasawa demmi bunadani e lobet muslim darine islam dinaki ekkavantamaala hen udumatin baawale dinake ni dimmati ganuni tiyakudi marwege nudashe nimmalumu dvide sharafga algondanawalani nasra nasiba kamiyab garamza kanhimene fessarata hudaiki fenumun kurima salam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.